Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadian bau Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ula aibor haki Menteri Rang Ba jong ki Jylla ba pero per kari ban syemi karai haka nukur kom ban syemi kilat kilinti ban yakon persya ya kejing sapriang uknyang jingpang COVID-19 kakan hon Menteri jong ka Sorkar Meghalaya ke balasyong Jylang haka khatlai terik muntau benaya yong arajar arpo hadian balai tai sani ba halor kani ke benta kala syemi karai bandang Bteng ya kejing khang snong haboro ko ke Jylla ni ke lockdown. Kani ka lockdown ha Meghalaya kan kuat Haduh kalai po tereng mentau benaya yong arajar arpo. Nalor kani ala syamru ya karai ban empat sya ya kibriyo ban let nakawai ke distrik syakawai pan. Kumjo ki ban nabar Jylla ban wan sya kani ke Jylla bat ki ban kani ke Jylla ban let syabar Jylla. Ha kini kisngi ban Bteng ka lockdown. Tangi kinong bala ki batray sa jingay na kisnong bakisyong kisa. On sya ya ki bakinay payeng. Hanray tang kito ki basyong basa ha kisnong ki bahab hapo kani ke Jylla Meghalaya. The cabinet has decided that the lockdown will continue with effect from 15 April till 30th April 2020. Ka kabinet kalaray menta kajanmit ba ya ka inter-district movement na kamenta ka jingbit ka jingbiang lang jong baro ngin nempat sya henrei ka bangin sya kalong tang ya kitu kinong trey kala belong ki mistri bat ki way kinong trey ki laborers ki basakut no hakane ka jingwan kensan ka national lockdown kala belong ki sakut no aslong kala belong ki sakut no ajwai kala belong ki sakut no Shagaru Hills Hatura lani hawilim nagabat kumta terter kikwa banwan paino chala ka jong kayeng kasem yakani ka kabinet kalarai ban sya ban transport kerpang yaki. Transportation will be monitored by the transport department along with the concerned deputy commissioners. But yakani nilasyanya haka transport department but ki concern deputy commissioners ban pendep ya kanika kam. Interstate movement, once again I repeat, will continue to be sealed from entry and exit points throughout the state.